wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi tanya bait dua-dua putakeun tentang talbiyah supaya nyak biasa. Maka kita yang orangnya terlanjutkan. Sebelum terlanjutkan yaitu tentang tahlul. Tentang tahlul saya ulang bacut. Firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu akan hajimu dan umrahmu karena Allah. Jadi bersempurna. Jadikan sekadar geyuah perintah yu kubut. Inan na kalimat wa atimmu. Geyu sempurnakan. Makna sempurna yaitu bersesuai dengan hukum syarak, bersesuai dengan etika, bersesuai dengan undang-undang yang berlaku, nyamban cara ikun sempurna pelaksanaan haji. Jadi karena hajinya ibadah yang tertua. Ibadah tertua adalah ibadah yang awaidat, walaupun gepu wajib pun tak yang wajib ba umat Nabi Muhammad pun tak semayang. Sementara haji gepu wajib yang terakhir. Namun haji adalah ibadah tertua. Alhamdulillah katanya mudah melangkah ke dia tanah suci dan melakai berpanjang umur, bersihat tubuh, bersanggup tajal terlangkah dan terpubut berlengkap. Yang sabah karunia Allah yang gebi bak katanya untuk letanya terlaksanakan ibadahnya. Yang kedua, rukun haji, rukun karena katanya orang Indonesia, orang Aceh, iaitu haji nalhe macam dalam kitab baru kepegah. Yang pertama haji ifrad. Pertama haji ifrad, kedua haji tamattu, kelai haji kiran. Kelebihan malih abohnya memang nan dalam sebuah hadis yang paling jauh adalah haji tamattu. Kiban cara ada pembuat haji tamattu. Monyo haji tamattu lagi kita nyonyo awai ta umrah ile. Awai ta pubuk umrah ile. Oleh ta pubuk umrah, alian ta pubuk haji, ta prehwate padumnatre ta pubuk haji dan selesai. Namun dalam pendapat yang lain lebih sempurna terpubut haji ifrad. Haji ifrad. Bab pendapat yang lain haji ifrad. Karena haji ifrad haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelangkah dari Madinah kejak Mina langsung, maka terjadi haji ifrad. Namun Rasulullah duduk gabungkan antara haji ifrad
dengan umrah, maka keken haji kiran khusus bak Rasulullah tagai buatnya. Hana bak tanya. Ban. Jadi haji ifrat. Tanya haji tamattu. Menyo haji ifrat awal tak buat haji. Dari Aceh hino Tanit. Dari Bandar Aceh je Tanit. Bahkan pendapat dari rumah je Tanit. Asal kali dah pakai baju ihram, bagi uragam baju menicop. Baju hana menicop, ija dua krek. Bagi urinang je pakai baju yang biasa. Namun bumeri je. Baju ihram bumeri dengan baju biasa. Je tani rumah kan, cuma untuk terjaga tak pelihara agak sulit. Maka kesunat ada je katanya tani dalam pesawat. Dalam pesawat bantai dari Bandar Aceh tani pun. Nawaitul umrata wa arantu biha lillahi ta'ala. Karenanya katanya haji tamattu. Karena haji tamattu maka tani pun umrah. Nawaitul umrata wa arantu biha lillahi ta'ala. Yang tani haji. Alian teruk kedeh ya lam atau lam pesawat. Lagi katanya karena taik bunuh segala semayang lehu. Jit semayang lehu lam pesawat menyamantau ia semayang. Dah semayang lam lehu menyamantau ia semayang. Jit dah semayang lam pesawat katanya. Dah semayang jamak kasar. Watai kali ho tak semayang pun lehu ju 2 rakaat serata 2. Alian dah semayang asar 2 rakaat olehnya. Oleh semayang lehu. Kali semayang katanya. Pas teruk kedeh ya lam atau teruk kedeh King Abdul Aziz kamu grip. Kaji tak semayang mugrib teman. Semayang mugrib dan isya. Namun awak lebih awal teruk kadang-kadang. Kon mugrib teruk kenan King Abdul Aziz. Kadang 7 jam perjalanan. Maka kadang-kadang katanya teruk tu. Poh 5 ura katruk tu kedeh. Katruk tu King Abdul Aziz. Waktu teruk King Abdul Aziz, katanya kali hena adalah ihram. Kali hena adalah ihram. Kitanya dalam talbiyah sabi, dalam talbiyah. Ali yang teman, tak beda, dupai motor ramai-ramai, dia ke periksa dan sebagainya macam-macam periksa. Ali yang gebah kita yang Mekah, terus Mekah tak kebah segala barang-barang bah hotel. Ali yang bah malam atau singa bunga, malamnya pijit atau singa bunga. Kitanya tajak tak tawaf, gekun tawaf tawaf umrah. Oleh tawaf nyan ka rukun kedua. Rukun pertama ihram, rukun umrah pertama ihram, kedua tawaf. Kelih sa'i. Oleh sa'i ka halku atau qa'u. Tak qa'u nyan ke gepunan dengan tahlul ba umrah atau kata puput rukun keperut. Jadi tertib rukun kelima. Setelah umrah itanya inan padu-padu murah wate tapiu tapreh urau ke sekurang. Terus urau ke-8 Zulhijjah kitanya kumpulkan ke unit kawatayan tanit haji. Kebetulan katanya mandum naik tanah haram karena munyo haji ya pada ke mikat ji iaitu tanah haram. Munyo umrah mikat ji luar tanah halal. Munyo haji karena kitanya katruk Arab, kitanya kagepenan urang mukim, maka wajib tanik tanyo di tanah haram. Inan di hotel di kemah. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Yan. Jadi menyoba umrah tak biha. Menyoba haji tak bihi. Nah, biha karena haji umrata nata. Maka biha. Menyobi hajjah hanata maka bihi. Ya, jadi kali tadi haji na urul 8 Zulhijjah. Tadi haji urul 8 Zulhijjah. Alian kira-kira apa sekurang atau apa 10 atau apa 12 gepoi motor kita yang mandum secara berombongan berangkat. Masing-masing rombongan sabah motor. Dalam sabah motor 50 drawanya berangkat kitanya Arafah. Dan pubut rukun kedua rukun haji.
Rukun haji kedua iaitu wukuf di Arafah. Jadi tak bedah tak berangkat mandum 22 kilo gebang dengan motor kita yang haid aja ke tepak. Gede Arafah. Saja Arafah je 22 kilo. 9 lagi kita yang karena dalam ihram riu talbiyah. Lebih utama talbiyah ketimbang zikir-zikir lain. Jadi talbiyah dalam motor, talbiyah bersirat tadang, bersirat taduk, sunat dalam motor, iwa motor, sunat talbiyah sampai teruk ke deh pas asauro kadang asauro urok 8 wate asauro urok 8 alian tatra ni tanya kadang si gebibu tu gebi kahuri oleh gebi kahurian alian dia tanya dah semayang asar nyan hanjit dah semayang jama' apalagi kasar. Karena kitanya ken le urang musafir. Kagak ken urang mukim. Kalibeh mbak leurau. Karena urang musafir leurau. Yan. Nasi pendapat yang bahwa karena nusuk. Nah pendapat karena nusuk. Tapi tanya hana tamat pendapat karena nusuk yan. Nusuk berhajit dah jamak semayang. Tapi dalam kitab yang jid jamak dan kasar adalah urang musafir. Getanyonyan kakon le musafir. Gekun kamukim. Karena kamukim maka hanjit le ta jamak dan kasar. Maka dah semayang di asar. Semayang asar urang 8. Oleh dah semayang asar urang 8, getanyon adalah ihram, taduk dah semayang dah talbiyah. Talbiyah gelantau zikir biasa. Oleh talbiyah lagi yang kamu lagi urutan rawai, alian dah baca doa, dah baca Quran lebih-lebih surat Al-Hasyr. Al-Hasyr sangat penting geyua di Arafah. Surat Al-Hasyr, surat Muluk, surat Ar-Rahman, surat Yasin, surat Waqiah. Munyo sampai munyo hana wate dan hana wate tak istirahat. Jadi alian dengan talbiyah bermeribai-ribai ke. Yan, sebab arti daripada talbiyah memang menyatakan arti sang-sang bre, tapi hikmah haji rayu dah. Yan, talapur ba Allah Taala. Labbaik Allahumma labbaik. Nyopat katru ulun ya Allah. Yang bandakun. Latih dia. Katru ulun ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Katru ulun panggilan roh ni ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Jadi laganya nasabe talapur diri bahawa kitanya katuk tanah suci. Karena buta tepu le kitanya di Arafahnya hanjit lalau. Hanjit lalau ngam pulain. Ngampu si lalau. Ngam zikir. Zikir yang paling utama adalah baca Quran dan doa. Baca doa apa? Badi doa bahasa Arab maupun bahasa Aceh. Maupun bahasa lain menyujud. Lebih agak dengan bahasa Arab uyum doa. Watayan tak baca di Arafah. Pakan gi baca doa di Arafah gi penting dah. Karena tumpah dosa uro Arafah uronyan. Uro Arafah adalah tempat tak peti ubina dosa kita yang tajak gede. Dipampul oleh Allah ubina urang uronya uro tarbiyah uro Arafah. Alian tren ubina malaikat. Tren ubina roh aulia Allah. Tren ubina roh-roh urang ci yang kana wa Allah mandu mutapai gede Arafah. Gekalan kitanya kesaksikan kitanya mandumna di Arafah tengok tak munajat doa kepada Allah. Bila giyu klik di samping kitanya berzikir giyu klik. Giyu ingat dosa lihat dosa beraka yang kada pupuk le tanya kalau ampun. Sabah hai tatun. Hai tatun siksa Allah cukup tegar, cukup berat. Namun nikmat atau putus rahmat Allah cukup hebat dan beryakin ni kitanya bahawa wate urodudo tengah mulai tertamang dalam kubur nikmat Allah yang beryakin. Tapi lagi tanya baik tua dari taubat yang di Arafah. Rukun kedua haji iaitu di Arafah. Letak kegiatan-kegiatan di Arafah. Baik kita yang lalaikan.
Bela tak istirahat di Arafah. Namun istirahat berje ke istirahat ibadah. Mio kita yang watai di Arafah. Ngalian oleh di Arafah, le katanya oleh Maghrib ge berangkatkan kena Muzdalifah. Muzdalifah adalah rukun haji, namun wajib haji. Wajib tak buat Muzdalifah. Munyo hana tak buat Muzdalifah, hana dah bermalam di Muzdalifah, inam bermalam mentang, hana kegiatan lain. Geyu bermalam di Muzdalifah. Munyo hana tak bermalam Muzdalifah, wajib tak siadam sabo kameng. Wajib siadam. Munyo Arafah, munyo hana Arafah, hansa haji. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Apabila bertemu Arafah, kagak nilai kita kena haji. Sementara apabila kamu meninggal, dia di Arafah meninggal, jut dah badai, iaitu masa tayu tawaf bakop jut. Itawaf le urang lain perantau katanya jut hana salah. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Tetapi menyo Arafah jut. Kecuali dah badai inokon. Inokon dah badai Arafah. Yang jut. Menyo katuk ke dia hanya dah badai le kerana katuk daerah wajib. Gimana? Ino tak kirempang. Tak kirempang bau rương. Tayu puput haji ke so menteu ke ti A, ke ti B, ke ti C. Tak kirempang. Na urang cok na 15 juta, na 20 juta, na 50 juta, na 14 juta. Yang tergantung bak urang cara gurus. Bak urang cara gurus. Munyo urang ladum truk 20 lagi habis tanya oleh pakai menghai. Ilahan 20 sih kan? Jadi masing-masing. Kan nya hana jelas yan. Rata-rata 20. Rata-rata 20. Munyo tentang badan rata-rata 20. Tajara tu haji dah badai sih tanya. Tanya dah bubuk kerau tu. Badai dah bubuk agop. Haji dah bubuk kerau tu. Titon haji dua boh haji. Tak badai dah yu bagop. Tanya dah bubuk haji kerau tu. Kan? Bek maah nampak kah? Bek bermencih tun kita yang ojak baru tabah wajib tabah badal bek menan. Awai tabah, awai kita menikmat orang yang. Telat tabah ke telat ke mudah. Nanti tanya tak tahu ke. Tonyo tak ju badal. Awai badal juga deh. Awai kau nya mesti merasa nikmat ngan daripada tanya mbah. Menyorot long ilung loncok 14 juta. Menyolong 14 juta alhamdulillah sip 14 juta nya. Nanti dah leke cara bapa urang yang tukang pupuknya yang bersempurna. Menan. Jadi setelah kitanya Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Inan walaupun hana taih ke dia. Tapi kitanya wajib bermalam di Muzdalifah. Wajib bermalam. Wajib bermalam di Muzdalifah puput adalah yang pertama gayu berzikir. Tujuan yang pertama wajib bermalam di Muzdalifah. Yang kedua gayu berzikir. Berzikir inan di Muzdalifah. Dan berdoa. Zikir di Muzdalifah tak minta kira zikir. Pu yang layak. Pu subhanallah. Pu qul huwallahu ahad takun tanik pala kurang ci tu. Pertanian tamu doa tanik pahala kurang cik tu. Tapi long lo harap kan. Biasa haji menyohana tak tulis dua tu. Berita tulis kan. Masa putar-putar tak kena doa di Muzdalifah. Menyomanan tu je long pegat. Tu watai teruk badra haji. Tak pegat putar doa yang harus tak buat inan. Tapi ingat supaya benai pingat le buku